ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakadalos ka din? Taday tala cellphone tin into naram. Ay, nalpasan. Senyora. Ay, ada ka di pa ipaaramid mo? Saan mo nadamagan kanyak? Noan niya ti sumarunong aramidam. Ado ti matrabaho no iwaras mo dagita matam. Ay, panawan ka pa'y senyora. Mapanak ije kusina. Apay nga ije kusina ti papanam? Kat saan pa'y nga oras ti panagluto? Ingka kadiag kalong. Ay, saan mo't, madam? Inakagdalos. Kunam anak kadalos ka itay. Ita, kunam nga ingka agdalos. Da kayo kit di akatulong. Di yu ammo ti araramidan yu. Sakit kayo iti ulo. Ha? Ay, sige madam inakon. Ingkay baga kadiki ko tarumwar kamin. Isagananan tay lugan. Palubusan dakon nanang. Ada kadwak amapan ije Manila. Saan ka di nga imbaga ni tatang mo delikado ije Manila? Ado ti madamdamag ama isagsagmak ijay. Saan mat nga amin, nanang? Alan tapno makaurnongak iti pagadal ko. Abangan no makatumpong ka iti saan nasaya at nga amo. Saan mat siguro, nanang? No dito'y ko laaway, awan nasaya at amasakbayak. Apay ko mga awan tinasaya at amasakbayam dito'y. Sanak makaadal no dito yaklaang nanang. Ado tirimbang ay dito'y asaan nakaadal. Anusam laangan dito'y anak ko. No mapanilija ija Manila, sumurotak. Da kayon ti mangibaga ka ni tatang, nanang. Pinalubusan ka nomat ni nanang ni Giselle anapan ije Manila, tatang. Anya, napan ije Manila ti kabsat mo? Day tamad ti damag ko dita paradaan. Napanan ni nanang mo. Apay pinalubusan na. Diyak amo no apay pinalubusan na nagpa-Manila. Idi pa'y nga imbaga nga awan ti mapanijay. Tado ti may sagsagmak. Ay, maalala na no maisagmak, kaipilit na ti kayak na. Diyak kayat nga da maisagmak kada kayo. Iswasan ka nga agsaw iti kasta. Ay natatang, awan papanan na, tanapan ngamin adiyo pinalubusan. Imbag ta simmangpat ka, si kaabak-bakatan. Apay pinalubusan ti anak mo anapan ije Manila. Saan ko kumaapalubusan ngam nagpakpakaase. Kaya't na makaurnong iti pagadal na. Ay, imbis ang makaurnong, amangan no maisagmakpay. Saan mo't siguro lakay? Ikararag ko ti panakailisi na iti saan anasaya at apagtang. May mayat ti agsakbay, amang liklik iti pakaisagmakam. Ngam ti agbasak-basak. Bareng makaurnong iti pagadal na ako nana. Ay na, adala mapasamak kan kuana. Ay na, pagtimugan kayo adwa. Ay saan kumamot alakay? Saan kumamot ang maisagmak di anak ta? Ay na, adala mapasamak kan kuana kunak manen. Makaraman kayo! Nabambanog ni tatang mo. Impasabat mo kit din ti may papan ka ni Giselle. Rumbang lang, nanang. Kaya't kumati makadanon ije Manila. Ngam isukit din tim mo na. Nasakit tinakam mo. Tasaan asikatiin mo na nakadanon. Iso nga indanon mo adagos ka ni tatang mo. Ti papanaw di kabsat mo. Kaslakas na, nanang. Sales girl ka lang arudan ije ili. Apalampay lang di kabsat mo. Gapo iti aapal mo. Iso ang nagipulong ka adagos ka ni tatang mo. Hay, adda kumamit kadwa. Ta sumuro takmat ije Manila. Iparit lang arud ni tatang yon. Apay amapan ka pailaang. Apay nga rod pinalubusan nyo ngayon ni Giselle. Ada nasaya at aplano di kabsat mo. Nanang, saan ka di anasaya at matigandat ko? Ti plano ti kabsat mo, katapno makaurnong. Tapno makaadal. Ti plano mat, kat sa balay. Tapno makasara ka iti mga sawakan ka. Tapno makalungaw kay ti rigat. Dakas kandiday na atarigagay ko, nanang. Kayat ko, ti bumaknang.
Si kakaditi inrekomenda ni Lydia akatulong ti amigak. Wan apo, siyak ni Giselle. Jak kaya ti apo nga awag mo kanyak. Madam, wano senyora ti kayat ko. Ay, sorry, madam. Ti kayat ko akatulong, kat saan masapol nga ibagbagak ti araramiden na. Nang runa, no ada ni Jobert nga anak ko. Pagsirbyan nyo analaing, yawat yo amin na masapol na. Ayan ka diti anak yo, madam. Danda ni sumangpat nga agapoy ti Amerika. Ada katulong ditoy, ngam gaputa sumangpat ti anak ko, isa ang mga laki ti para si kasukan ko na. Maaramid mo ka diti trabaho, Ikagumaak, madam. ngam ne. Aday tsura. Ngam, ha, agat lugnak ka, tanaggapo kay ti away, ha? Jak kaya takanayon ka nga umasidag iti anak ko. Nawatam? Saan ka di ako na mga iso ti pagserbiak, madam? Kasano ajak umasidagkan ko, ana? Ha! Kalpasana maitad mo dagiti masapsapol na. Panawa mon! Saan mo nga ibantay ti bagim kan kwa na? Danga! Nalawag, ha? Umay ka kano, ta isurok kan ka ti sileta, kuna ni madam. Ay, siya gayam ni Sonya. Anya mo tinagan mo? Siyakmat ni Giselle, manang. Ay, saan ko maakatulong ti trabaho asinerkam? Nagartista ka kuma, na nagpintas ka. Nalabas ka mat, manang. Narigat samat ti sumrak nga artista, no awan ti mang tulong kan ka. Sa bagay mo't kitdi, ah? Ang bagay mo, ti agbalin nga artista, tanapintas ka. Kasla saan ka at taga-away? Apay nga da kayo pa'y lang dito'y salas. Sonya, saan ka di nga imbagak nga itulod mo yung seledyo? Surwam ka nagiti rumba nga madalusan dito yung unag ti mansyon. Ay, ungon madam, mapang kami. Naungat ka din ni madam, manang? Kas nakita mo, kas la machine gun tingiwat na no agbusingar. Kabutbutang nga no kasta, manang. Ngam saan mo't kit ding agkabel. Iso ano madama ti sermon, dumngag kalaang, tamalpas tumatlaang agngiwat-ngiwat. Kastoy gayam ti biyag ti katulong. When ay, itakadilang ang mapadasam ti agkatulong. Wen, manang. Kayat ko ti makaurnong iti pagadal ko. May mayat samot, no serbidora, wenno agla ko kumati sinerkam at trabaho. Apay nga ron asika, manang. Katulong mat ti sinerkam. Ay, no kasla kumakan kakapintas, ay kat saan akatulong at ti trabaho. Tingamin serbidora kan agla ko. Agabang pailaang iti silid apagyanan na, manang. Nangina ti abang dito'y syudad. Wow! Ada prinsesa nga agsagsagat iti mansyon. Sika ka din ni sir? Rumbang ka di nga awagan na kiti, sir. Makita mo ti ugam ko. Ha? Apay ka din nagitatulbag, sir? Siyak ti manager dagiti tulbak dito mansyon. Asino ka kadimat? Manager ti tulbag? Saan asika ni senyorito? Mabalin mat nga awagan na kiti senyorito. Agkakaingas kami ngamin kini sir. Ay, Kiko! Ma'am! Anya ti kukuam dito'y salas. Ingkay sa gana tilugan. Tarumwarta. Intasabdan ti anak ko iti airport. Wen, madam. Mapan ko di sagana tilugan. Makapasurun ka, driver! Asino ka din ni Kiko, manang? Kunana itay a manager ka no titulbag dito'y mansyon. Iso ti driver ditoy. Kasjay na day ja Kiko. Ag feeling boss no kwa. Kunak itay no iso ti anak ni madam. Kunana ngamin nga kakaingas da ka no. Anyang hagkakaingas.
Amangan no natataer pa'y titarakan ni Bus Abakas ngam iso. Nalabas mat tay bagam anatataer ti bakas ngam ni Kiko. Agpay sumat. Kaslamat pinuuran akarag ni Kiko. Ha? Apay nga ibaga makasla pinuuran akarag, manang. Di mo ka di makita dyan kudil na. Kasla naksat akudil ti karag. Sapay binurtong ti rupa na. Apay akasla daguram kan kwa na, manang. Masurunak laang. Tay di binasted ko. Kuna nakit din apagan anunak kanaw kat nalaadak. Apag husto ti oras nga isasangpat mi iho. Husto mo ta kasangsangpat mo. Isang ma-inchat ko kan ka. Noon niya nga oras ti isasangpat ko. Tapnosan kay amasapa nga umay. Makapasikur nga minti aguray. Imbag ta saan unay ana traffic iho. Intay yung arudan mama. Mailiwak mo tin mansion. Nabayagan siyak nag-awid jay. Sige iho. Intayon. Nakasagana mo tilugan. Mama, ni ka di manong Kiko ti driver mo? Wan iho. Nakita natan. Yagnan dito'y tilugan. Awanan ti isuot ko ang nalabaan akawus ko. Api ngamin api nalubusan nyo ni Giselle. Apay, iso kadilaang ti makamo nga aglaba. No siyak, makumiko makamang tultulong kanitatang mo jibang kagkantalong. Awan lakot nga rod ang laba itilupot ko. Day, ano sa mo na nga ilaba talupot mo? Ta isa mirak mo't alabaan ti lupot mi kanitatang mo. Ay nananang, amuyumot nga da trabaho. Kasanuak ngay ang makalaba. Sigudom gamin no sumangpot ka iti malam, labaamon tapno saan ang maurnong timurong mo. Ay, masurunak iti dayjay a Giselle. Intarayan na ti trabaho na ditoy. Kasanaw, no adda dito'y di adem, ipadudon mo amin kankwana ti trabaho dito'y balay. Rumbang lang tawan kat nga rod trabaho na nanang. Katulong ka din ta sumabat, mama? Wan, ngam agat lugnak dayta. Ha? Tagaaw-away a babae. Nagpintas ta babae Anya pa'y lang teraramidam, Giselle. Mangisagana ka iti pagpalamis. Saan ka nakatunga nga akasta? Ay, uwan, madam, mapanakon. Ay, nalalaing sapay ti robot a babaunan ngam ti tao. Ha? Masapul pa'y nga ibaga ti aramidin na sakbay nga gunay. Relax ka lang, mama. Milyon tigatad ti robot. Kabarbaro ka di akatulong di napintas a babae? Jay ka di show taktikayat masawen, sir. Anya? Showtime tinapintas sa babae? Imposible. Dayta tipod no, sir. Nabayag kamin. Uray tamagam kanwana. Kasta ka di, Kiko? Nagswerte ka maten? Pangkitaam nga uray kastuyak lang, sir. At damailawan nga aglang nga prinsesa. Imbag man ta napasungbat mo. Kasta ko mamat kapintas ti makarelasyon ko. Naidumdumag peso ti kinapintas na niya, sir. Anya itayan tinagal na? Ay, siga Kiko. Kunak man no agpaiso asyotam. Apa, di mo pa'y amo tinagan na. Anya ka di tinagan ti kabarbaro akatulong, manang. Giselle, sir. Nabiit pa'y dito'y. Kaya't na kano ti makaurnong iti pagadal na. Isong ay may nagkatulong. Kuna ni Kiko, shoota na ka no? Inggaraw manen ni Kiko, ti kinaulbod na. Idida mo ang nagkita dakan ni Giselle. Imbaga na nga iso ti anak ni Madam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mayro. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impilit ni Giselle ti mapan ijay Manila. Tapno makaurnong daytoy iti pagadal na. Umapal ti kabsat na ani Aida. Ket impulong na adagos iti amada. Banagmat anagpungtutan ti amada. Taado kano ti maisagsagmak ijay syudad. Ijay mat syudad ni Doña Olga amata pobre. Tinagbalin nga amo ni Giselle. At damat anak daytoy nga agnagan iti Jobert. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ana pauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Giselle, tinagan na, sir. Nabiit pa'y ditoy. Kaya't na kano ti makaurnong iti pagadal na. Iso nga'y may nagkatulong. Kuna ni Kiko, asyota na ka no? Inggaraw manan ni Kiko ti kinaulbod na. Idi damo da nagkita kan ni Giselle. Imbaga nakit din nga iso ti anak ni Madam. Anya? Ket namati ka dimot ni Giselle? Nagdwa-dwa. Ta saan mo't nga aglang-langa akas amo, sir. Kunak mo't nga aglang-langa akas napuuran akarag. Talaga napintas ni Giselle. Inosente. Ang nagpintas. Ay, uwan, sir. Kastamat ti imbaga ken kuana ididamok a makita. Ay, talaga napintas. Inawagak ni Lydia, taimbagak apagawiden na ni Giselle. Ngem di na pa'y kanumasangot ti mapan ijay ayan ni Giselle. Ngam nabiit pa'y laang jay adim ijay. Kasanungay ang makaurnong iti pag-aadal na no pagawid mo. Awan ngamin ti agtrabaho dito'y balay, nanang. Awan tumat ngamin ti cellphone na, tapno maawagan tayo kuma. Kasano, imbes nga igatag na iti cellphone na, inurnong na, tapno ada pag-aadal na. Imbagan ko na, tada urnong na. Siyakit awan urnong ko, tatumultulong ak iti mausar dito'y balay. Ay, pasensya kan anak ko. Kapilitan ngamin agumatang ka iti basapsapol, nukas jay nga awanan ti iso amin iti kusina. Iso ama surunak iti dayjay a Giselle. Di pa'y umay pumasyar. Tapno mairanod tayo mat iti natgadan na. Ada yung amin anak, nangina ti plete amapan kan agawid. Ay nananang saan aday tatirason. Imut ket di iso ti ammo. Apay mat nga imbagam ka ni sir, akaayan-ayat mo ni Giselle. Uy, di ka lang nagbaing. Rinabak ko lang, mate. Ano kayat mo? Datalangin ti agayan ayat. Anya? Ay, awan ti arapaap ko, amadaan iti anak akas lakarag. Anya? Dahito yung mati may bagat. Uray saan mo nga arapaapan ti maaddaan iti kaslakarag nga anak. Addan to anak mo akas lapilat. Pag kunamot akas lapilat to ti anak ko. Kita mamatay tsuram. Kas kalapilat anak ko tung. Ay, sika ngay, kas kala napuuran akarag. Ah? Ay, umadayo ka man kit di ayan kong agdaldalaws. Ay, makasinga ka iti trabaho. Hoy, sikatiin mo na nga imasidag kanya. No! Ito siyak ti papanawam. Agsipod ta dito iti pagdalusak. Ingkay iti garahe, ijay ti bagay mo apagyanan. Madlaw ko, akita-kitaan na ka ti anak ko. Saan ka apailaw-lawan kan ko, na? Saan kayo ngagbagay? Sa anak mo't ngagpapaaram kan kwa na, madam? Nasaya. Laglagi pam apitak ti kayarikam. Idento ta marmol ti kayarikan ti anak ko. Amok dayta, madam. Amangan umang namnama ka, nga armon na ka ti anak ko. Numapasamak man nakasta. Pagay ayaman nakalaeng tanga. Saan kumot nga'y palubos alukon nak ti uray asino, madam? Masustener mo ka di dayta nga imbagam? Uwan, madam. Panagadal ko ita ti ipang pangarunak.
Jobert, kaya ko nga ipalagipkan ka, sakbay amalipatam. Adda na kay tulagam nga anak ti amigak. Saan ka di nga imbagakan ka? Anak tiliwak nga adda kain innagak na, mama? Ang mga nuin nagaklaang matagayam, iho. Basta jak ka dyan, mama. Ngam dakkal ti pukaw tayo, no ibatam ni Doris. Dakkal ti negosyo da na kisugpunan tayo. Nga uray rugitan dyan babae ti ulo. Kasta ka di, mama. Ano sampay? Tapno saan ang mabangkrap ti negosyo tayo, no awanda? Dakkal ti share, tinadakkal na iti kumpanya tayo. Kas day kadilatan. Gapo ta dakkal ti share day ti kumpanya. Isong aramatan dak. Tapno saan da nga i-pull out ti stock da. Day talaang ti pamuspusan, iho. Awan na pulos matawid mo no mapukaw ti kumpanya. Kasano kanton? Mabalin ko ti sumrag akas ordinaryo nga empleyado iti sa bala kumpanya, mama. Jobert, saan ka kumangag bali na sukir nga anak? Numadamag iyo nga adda jay nangawis kan ni Giselle anapan ije Manila. Ibagayo, taagawid jay kapsat mo. Kanayon ko adamagan, tapno makatulong mat dito'y balay. Ngam saan pa'y mat kano anagawid, tatang. Ay, day takat ti ibagbagak. Ang mga ano adamat madin anapagteng na. Makapasuron. Adda da tao dito'y amarigrigatan. Idinto ta addamat ijay nga agnamnam ay. Ay, kat nasaya at ano agnamnam ay. No saan nga ay? Saan tayo abasol? No anyaman ti mapasamak na, tanagpilit anapan. Day jay tumat ngamin nga inam. Pinalubusan na. Ita, awan lakit nga rod ti maibaon dito'y balay. Ay, day tamat ibaon mo ti pagdandanagam. Saan adya kasasaan ti kapsat mo? Nagadalam ka di idi high school ka? Ejay probinsya mi, sir. Kan nag-eskwela ak pa iti dua atawan iti college. Ngam si Mardengak, kaputawan kwartan da tatang. Anyay mo ti trabaho dagiti dadakkel mo. Manalon da, sir. Isu nga ikagumak ti agadal. Tapno makalungaw kami. Bilibak iti kinasingpet mo nga anak. Agkatulong ka, tapno makadal ka. Sapay ko tagbaligi ka. Agyaman na kada kayo, sir. Tingamin da dumak at uyawan da tikas kada kami amarigrigat. Kwarta lang tinagdudumaan tayo. Saan akas kadagiti daduma? Ana baba, ti panagkita da kadagiti na pobre. Ha? Kasta ka di, sir. Ngam ni senyora. Saan mo nga ituloy? Tamasaktan lang tiriknan. Lading itak no nakaisawang ak iti saan nga umno, sir. Di nakapagdanagan. Maawatak tiriknan. Apay ama ikulkulang ka, Giselle. Addan sakit parikot mo. Awan anyaman na daytoy manang. Nadlaw ko dayta. Manipon nakita ka nagsarita kayo ka ni Sir Jobert ijay salas. Agpay so nga tati ko nana, saan na kano atagibasidan tinapanglaw? Saan tayo nga mo? Taamo tayo laang mat ida. Ang nasingpot mutkit din ni Sir. Ay, amam. Madlaw ko nga in love ka kun kuana. Ha? Husto akad eh. Sana kamay karikan kuana manang. Marigrigatak, idinto tabak nang da. Ay, dayta itatirigat na no ma-inlove ka iti may sa abak nang. Masapul nga italimang ko iti kaunggak daytoy a panagayat. Awan lat amo ka na sayat a masakbayan daytoy nga ayat. Ay, kastoy tayo kadilat ta marigrigat. Awan karbengan tayo nga agayat iti baknang. Mapanak iti balay ti amiga kiti sa balya syudad. Kita analaeng ti masapsapol ni senyorito. Matungpal, madam. Siyak ti makamo ka ni sir. Amin ang masapol na isaganam. Amin akanan na isaganam. Wen, madam. Kaano kayo kadya sumangpet, madam? Diyaka mo, dependen tulangan. Numaganasak ti agpasyari di balay ti amiga ka, ang mga no dua, wano talong aldaw.
Kasta ka di, madam. Awan pagdanagan niyo, madam. Apay nga takas to iti mariknak. Agkaba-kaba lakay. Kasano, mamin ano kamat ngamin ngagkape iti agmalam. Diyan nga takap iti makagapo. No apay nga agkaba-kabaak. Anya pa ay, kasta matikunada, numanagkape ka, daras ka nga agnervyos. Apay nga yakas laag na pagdandana kakadyak mo tamo. At dakat kastan, agdandanag ka asaan mo mat nga amo ti makagapaw. Diyak garod maawatan ti riknak. Apay nga yakas toy. Ay, no di mo maawatan ako nam. At nga ro diferensya day tariknam. Na, agdandana nga lang arudan. Day tapay ti ibagamot alaklakayan. Di ka kadipay maturong. Rabiin. Ay, makaturturog pa yan. Awan pa'y mat ngamin ni sir. Di pa'y nangan. Ay, gayam anya. Apay nga italang anarabian iterwar ni sir. Day tangarod kat. Madanagan pa yan. Oy, madanagan. Taawan pa'y ni Labs na. Di mo ko lang awan dadanagan manang. Saan mo't nga ubeng? Tapno pagdanagan, no saan pa'y asimmang pa'y? Kasano no makaturog kat isuti sa sangpet na. Sino nga tati mangisagana iti kanan na? Ay, amangan no nanganan ije restaurant. Kasano no saan pa'y? Kasapulan nga urayag. Aging ga makasangpet. Addaken ka day ta, Giselle. Angam no siyak, maturugak. Tamasapak amariing inton bigat. Mapanak pa nga ro di Salas. Urayag asumangpet ni sir. Apay ka di nga alo si Isen ka. Kuti ka la ako te. Ay, jak man amo. Jak mo't maawatan ti bagik. Ay na, saan ka man ako te. Tapno makaturog ta. Agarado apay amasapay inton bigat. Inak man la ijay papag ijay salas. Tapno makaturog ka ako nam. Nasaysayaat pay. Hindi ka mat ngamin makataltal na. Saan ka matasigo na kasta? Ay, inak la uminumon iti gatas. Bareng makaturog akton. Itimplaan nakman mat nga raud. Umay ka nga ron iti kusina tagtimplak iti gatas ta. Ala, umunakan. Sumarunuak. Nay, agriring matitelepono iti asidag ka. Sino nga tati umawawag? Batak man lagay. Hello? Sino ka diti umawawag iti 10 oras ti rabi? Apay, awan ka diti bigat? Saan mo ka di ama ipabigat? Ulitan man timbagam, Kiko! Ay, timot gayam na pintas madam ko ti mawag. Kunak ngamin no jerong number, ma'am. Sorry. Kayat mo asawan? At da umawawag dita? Kasta nga rod, madam. Ada ngamin imawag itay. Saan kumat nga, ma'am mo? Makipunpal ka, no? Baba ko na titilipo, no, ma'am? Husto tinaramid mo. Saan arumbang ada sa bali nga umawag dita? Iso akas jay ti imbagak itay, madam. Ada ka di ibagayo, madam, ta imawag kayo? Nakaturog ka din ni Jobert. Ay, daytatisaan ko nga mo, madam. Sa anak mo't anapan iti silid na. Inak amuan, madam? Saanon, tarabiin. Mga numasingam, tipan naturog na. Ala nga rod, kastapay, bye. Bye, madam. Nay, nadda kamit dito yung kusina. Agkalkalong ka kade? Anya ti pa nagkitkitam kanyak? Agkakalong? Ang mga nuday tatipanggap mo, isong imay ka ditoy. Umayak lang uminom. Imayak mo't iminom. Aywan, imawag itay ni madam. Dinamag na no nakaturog ka nun ni sir. No nakaturog? Imay ko man naturogan ani Giselle. Urayan na. Tapno idasaran na itimakan. Kasta ka day? Apay arabi kat awan pa'y ni sir. Day tangarod mo't kisaludsud ko.
Apay arabiing kat awan pay. Nakat maturugay. Rabi? Ay, oray siya ka. Ituloy ko ti maturo. Ada nagsartang alugan di tarwar. Inak kitaan. Ni sir siguro daytan. Senyorito? Nabartag ka? Pasensya na. Sa labahin na man, naging kaya silid ko. Pangasim. Uwan, sir. Sige. Kung ba't ka kanyak, tamapantay ti silid mo. Ay, mo na ka. Itay ka pa yan, nagururay. Ay, uwan, sir. Saan ka kadipay amangan? Sakbay ang mapantay ti silid mo? Nanganak ko ni Jerwar. Inta ni di silid ko. Okay, sir. Mapantangarudan ni ti silid mo. Apa niya inrikap mo ti ruangan, sir? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay ita alawas anang pauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Jobert ni Giselle akatulong da. Katrinam na da ito'y. Iti sabali abangir, ururayan mo ti pamilya ni Giselle ti panagawid na. Tamailiwdan kenkwana. Iti may sangal daw apimanaw ni Doña Olga. Narabyan asimmangpat ni Jobert. Mas daaw ni Giselle. Tanabartak ni Jobert asimmangpat. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana pauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nanganak ko ni Jerwar. Ala, inta ni Jess silid ko. Okay, sir. Itulod ka na iti silid mo. Ha? Apa nga inrikap mo ti ruangan, sir? Pagawanin na ka. Ayatin ka unay, Giselle. Sir, di nakigaman. Pagawanin na ka. Ngayon talagang ayatin ka. Di na ko mapagkadkadan. Saan, sir? Pangaasim! Ibatanak! Kunak man no nasingpat ka! Ayop ka matgayam, Jobert! Apay nga yung dadanas na! Pagawanin na. Ayatin ka ngamin, Giselle. Isang badak tinaramid ko rin ka. Bastos! Ayop ka! Sorry, Giselle. Di na ko makagura. Pagawanin na ko na. Kasanunog mo nga tinaramid mo. Dinadaal mo tibiyag ko. Ikarik, saan ka baybayan? Imayak dito'y. Takayat ko ti makaornong iti pag-adal ko. Sambali matgayam ti naganap ko. Bastos ka! Ikarik, jaktali ko ng tinaramid ko kan ka. Umanugot ka din ni mamam. Ha? Kagura na ti marigrig at akas kanyag. Apay akas ta tilangam. Nagsangsangit ka? Ay, di kan samot tanak naturog. Limlim tagmat dagita matam. Daksangga sa takman. Nadadahalan ti biyag ko. Ay, isa siguro hindi nakpalubusan ni tatang. Takastoy gayam ti mapasamag kanya. di ka maawatan. Anya ka diti kunam, anapasamak kan ka.
Saan ko may balikas tinapasamak kanyak, manang? Basta, dakas tinapasamak kanyak. No anyaman dayta nga ibagbagam anapasamak kan ka. Ay, makipaglading itak. Ang yaman manang. Saan ko akabailan ti rumwarita dito'y silid na? Agyanak pa'y dito'y. Sige, ading ko. Agyan ka laang dito'y silid. Sana bale, taawan mo't ni madam. Oy, Kiko. Anya ka dito naramid mo kan ni Giselle? Apay asangit. Anya ko mangay tinaramid ko. Saan ko mat asinagsagid? Sanak mat amang gagamod. Tapno ginamod ko kuma. Ay, anya ngay nga ti parikot na. Kakaasi ijay silid aso manangit. Apay ngay asumanangit ako nam. Ay, aguri ka. Limpyo ka di pa nagsungsungbat na. Anya ti kayat mo asawan? Saan alimpyo ni Giselle? Kunamet asumanangit. No awan makagapo ngagsangit ti tao. Kayat na asawan. Addakul kuliling ti utak na. Ha? Ay, sayang pa'y ti kinapintas na. Anya nga adakul kuliling ti utak na ako nam? Adayumat ang adabagbagtit na. Ay, imbag pa'y si ka tamabaleng. Ha? Ay na, di ka pa'y rimwar anapanangan ading ko. Agsakit ka no kasta ti aramidam. Ay, inkamangan. Sana ka mabisin, manang. Ay, saan mo ko maapapasan tabagim? Kasano nga ti pamilyam, no maamuan da akasta ka? Tinungpal ko lang man ni tatang. Di na kayat nga umayak dito'y Manila. Anya nga min tinapasamak ken ka. Apay adi mo ibaga kanyak, tapno amok mat. Saan ko akabalan nga ibagakan ka, manang? Barang kabailak nun nga ibaga. Sige. Saan ka apilitan? Ngam umay kanto nga rudmangan, wan. Ay, kasanungay no agsakit ka. Awan pulos ganas ko amangan, manang. Jack marik na tibisin. Agdang nga takurkurang di napinta sa katulong? Pagkunamat. Apay ko mga takurkurang na. Kasano? Katsangit ka no asangit ngawan mat gapgapo na. Saan pa amangmangan? Sana nang nangan? Kasta timbagan ni Sonya, sir. No kas day ti may sa tao. Saan ka day nga da samsamting na, sir? Awan ti something ni Giselle. Adala kiti parikot na. Sige, panawan ka pa. Napay nga ta. Kasla isakit na mat da samsamting na. Pinanawan nakit din di tao. Ang kasla da kayat na nga ibaga. Jack, makita ni Giselle manang. Ayan na ka di. Ha? Kwa, sir. Adda ijay silid. Kasla adda dakkel aparikot na. Saan pa'y anang nangan? Ikamangisagana iti kanin na. Taipan ko iti silid yun. Ha? Da kayo timangipan, sir? Saan na siya? Dua ta manang. Ipanta dua. Ay, masyanak ngamin kan kuana, sir. Sangit asangit. Kasanon no sumangpat ni madam. Sigurado nga ungtan na. No kasdi asaan arumwar iti silid. Sige manang. Ikamangisagana iti kanin na. Ibabaon ko amapan mangan. Ngam saan ka numit amabisin. Alakit din. Ipanta di silid yun. Bareng mangan. Pangasim. Mangan ka, Giselle. Amangan no anya ti mapasamakan ka. Antan pa di anapasamak kanyak agapuan ang. Jack impagarup at dakas kagayam. Agparinto mga kitisangom. Pangasim tapakawanan na. Saan ka ngagparinto mga itisangok? Saan mo ang maikatisugat babaan iti panagpanintumang mo? Mangan ka nga rodan, tarumwarak iti silid. Rumwar ka na. Tadyak kayat amak kita ti dakas
kas at tao. Pero marakon. Tapno mangan ka. Kat ulit at ti dumawat, iti pamakaman mo. Anya itaday to yan na pagtangko. Nagkasangan. Nakita ka rin mo kayo kini sir, iti Seledyo. Anya ka diti inaramid yo adwa ijay Seledyo, ha? Na. Apay nga rod, asabali tingirsem. Ha? Ay, napanmintad ti kanan ni Giselle. Apay ka, day? Ha? Masakit ka din ni Giselle? Tain nyo nagyupay, ti kanin na. Kaslakas na. Di kamot lang makaawat. Na, apay kumaasanak ang makaawat. Nusak ka di ti agsakit. Yung nagyo ka di mat ti kanak iti silid ka, iti asidag ti garahe, ha? Ay, no siyak. Nambarak kumangay. Amo ako ni sir. Damagam kan kwa na. So, asaan ka ngagsaksakit, No kasta nga rod, no si kanto mat ti agsakit, pambarak kumamag ngay. Ay, agiyamanak. Tadi ka kayat amakita, no siyak ti agsakit. Babaan iti nakitak nga inaramid ni sir, edi imunag kami dito'y silid. At takadimadi nga inaramid na kun ka. Day tatipod no manang. Ha? Indadanas nak idisimang pat itirabian na Barta. Oh my God! Ay, isumot lagayam. Permit sakit na ka mo. Anya itatiaram idak manang. Ay, sigurado. Saan lakit di akayat ni madam nga agkatuluyan kayo? Isungarod manang. Ken maysa, saan ko paya kayat ti makiasawa? Kayat ko ti makaadal. Ay na, maladingitan unay para ken ka, ading ko. Anya nga tati may bagan ni tata. Numamuan na tinapasamak kanya. Sigurado ang babalawan na. Ay, sigurado lakit di Nang runa, taimbagam adi na kayat nga agpamanila ka. Masakit ka kaday, apa adi ka mangmangan? Diyak man ambo. Sa anak mo't anabarang nasakit ti bagbagik. Ala, agbati ka nga rudan dito'y balay. Siyaklangan ti mapan aggaik ijay talaw na. Ala, agbati ak nga rudan. Sumurot ak to, inton bayatan ti bagik. No saan ka nga rod sumurot ijay talon? Aglaba ka man nga rod nanang awanan ti pagsukatak. Paglabaam ti inam. Kat no nasakit ka no nga rod ti bagbagi na. Ay, sikan ti aglaba. Inak nga rod aglako, tatang. Ay, aglangan ka pa lang aglako ita. Saan aday ta inam ti paglabaam? Sika ti aglaba. Dayjay tumit a Giselle. Na. Di pa'y laagawid tapno adda para laba. Hello? Asino da ito'y? Siyak na ito'y iho. Ha? Ibagaman ka ni Kiko, tasabten nak ije terminal ti bus. Apay mama, naumakay ka din dita? Saan mo? Ngam kayat kon ti agawid. No place like home ako nada, iho. Sabagay, pudno day ta mama. Ket, kumusta mo ti pa nagpasyeryo dita? Mayat mo't kit di, iho. Anya ka di nga oras nga may nakasabto ni Manong Kiko, mama? Kalpasan ti dua nga oras. Okay, sige. Ibagak ka ni Manong Kiko. Ingka ka sabtan ni mama di terminal ti bus. Ita ka din, sir. Ay, sumangpat gaya man ni madam. Kalpasan ka no ti 2 nga oras. Agam sakbayam ti mapan. Mga unangam si ka di terminal. Matong pa, sir. Inakaw. Tapno makadano nakadagos ijay terminal. Aguray ka ijay, itilas unti 2 nga oras. Mga sabali mo ti papan ama? Ay, sigurado day ta, sir. Na? Mapan na ipasikat alugan na tilugan niyo. Oy, saan mo ta? Si Kamat. Umapal ka lang, tadi mo amo ti agmaniho. Oy, sa anak ama nagapal atao. Angam kagurak ti agim babak nang asaan mo't abak nang. Anyamit kan ti kastoy.
agdalos, sa aglaba, agluto. Uray kumamit no naimas ti mailuto. Kanayon met abulbulong amaala iti kataltalunan ama ko na. Apay ka di adumayamudom ka dita. Anya ay ati parikot mo. Di pa'y laagawid da di Giselle. Ay, no kumad na pangibilinan, pagawidan tayo kuman. Medyo nabayag mo't basitan ijay. Makapailiw mo di kabsat mo. Intarayan na laang ti trabaho na, dayta ti ammo. Saan akasta? Taamo mo't asaan asa daw di kabsat mo. Apay nga rod nga intarayan na ti trabaho na ditoy. Ita, siyak ti mapasubo ang mga ramid iti trabaho na. Apay ayang amin ariri ka ariri no may papan iti trabaho dito ibalay. Nalagaan laang mo't nagiti trabaho dito. Apay anadlaw ko, akinusilapam ti anak ko. Ipalagip ko, akatulong kalaang ditoy. Awan karbengam, amang kusilap iti amom, Giselle. Naira na lang siguro ang nagkusilapak, madam. Tanangam, ti panagkunggunay mo. No di mo kayat apagtalawon ka diti mansyon ko. Saan na maulit, madam? Talaga saan na maulit? Ha, kas kalakalalayingan? Anya ko matipan nakal mo? Ha? May sakalaang apitak! Panawan kayo pa'y, madam. Ay nakagdalos iti ruwar ti mansyon. Nasaysayat pa'y. Mabuisit aklang no kasta ti makita katigtignay mo! Jay man Ricardo ti saganam, tay saganak mo ti iluto ta. Wen manang, irwar kon ti Ricardo taggereta kon. O sige, ading ko. Kare-kare, kan imprito ka no ita ti iluto ta. Nabayag asanta nagluto iti kari-kari manang. Nakakita ak ngamin iti sabunganay, iti tsendaan. Adamot tarong kan pitsay. Agkalaukan amin dagita para iti kari-kari manang. Excuse me, madam. Ha? Mapanak pa iti lababo. Anya ti kayat asawan day toy? Anya ka diti mapaspasama ka ni Giselle. Ay, saus! Saan kumamot apod ng ti atap ko? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, simmangpat ni Jobert anabartek, kat nagpaitulod ka ni Giselle iti kwartuna. Kat dita, naaramid ni Jobert, ti san arumbang. Pinagsasawan ni Giselle ti baro, nagpakpakawan mat ni Jobert, ngam nasakit lata tinakam ti balasang. Idi nakasangpat mat ni Doña Olga, nadlaw na ti panangkuskusilap ti balasang iti baro. Kat dita, pinagsasawan ti Doña ti balasang. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas ana paulwan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ha? Anya ti kayat asawan day tawi? Inapot na tingiwat na anapan ijay lababaw. Anya ti mapaspasama ka ni Giselle. Ay, so sir! Saan kumamot apod no ti atap ko? Apay nga agsarsaruhan ni Giselle. Ay, ang mga no nagbungan ti inaramid mo kunkwana, sir. Ay, apay nga nga inaramid mo kunkwana ti kasyay. Amo ka din ni Mama Daytoy. Ay, Makita ka diti bunga ti naramid mo. Kasano agpayitan? Kasano ti panagadal ko? Anya ti aramidan kanyak ni tatang.
Ay, sus! Anya nga taramitek. Sigurado pag sublinak ni Mama iti Amerika. Numaamuan na daytoy. Dayta lang, ti parikot mo. Nadagdagsan ti parikot nga yung paay mo kanyag. Sigurado ang kabilanak ni tatang. Basol mo daytoy. Pakawan ni Gisela. Kasikan ka po iti naramid ko. Ang awan gaway ko ni Mama. Iso amariribu ka nak. Kumustan ti Riknam? Nasakit ka di pa'y tibagbagin. Ay, awan nga rod lakay. Nadagsan tiriknak. Ingkalangan agpakita iti doktor. Amangan matnuan niya daytan. Ay, saanan amasapol. Amangan no kastoy lang ti marik na ti bumakat. Adaw, dagiti babakit. Ang saan akas na ti mariknada? Mapangkayo ka ni Aida iti doktor. May katumat laang daytoy lakay. Gagangay laang day ti marikriknak. Anya gagangay. Ay, intun kwa na. Ad da maidalit ka. Alay, tamapan kami to kani Aida iton bigat. Kadwaan nakman amapan iti doktor inton bigat, anak ko. Apay kadimanan, nanang. Aglangan nak kadimanan. Ay, kat kapilitan, anak ko. Amangan ka nung amin no kumaro ti rikrik na kunan itatang mo. Dayjay itong mga amin ababay. Di pa'y lakot sumampot. Syakmut lang amin nun. Anyati ko naman, anak ko. Saan ka maawatan? Ay, awan na nang. Ni Giselle ti kunak. Di pa'y lakot sumangpot tapno makatulong. Saan mo ka di pa'y anadamag no si mangputan ni Lydia? Tay nangawis kan ko, ana. Awan ka no pa'y nanang. Nakalipatan ti sinalbag. Ang mga nunaki asawan kat simurot iti nangasawa kan kuana. Saan ba't siguro, anak ko? Nanakam di kabsat mo. Oo, anya nanakam. Api nga rod adimat la sumangputan. Apay, amadmadlaw ko dumakdakal ti tiyan mo, kat awan mo't asawam, Giselle? Kwa, madam. Garanggandyang kan samot a babae. Ni ka di kiko ti amaday ta, ha? Saan, madam? Awan relasyon mi kaniki ko. Ha? Di makal ta tiyan mo. Iso masigurado ka masikog ka. Apay, asino tinangsikog kan ka? Umay ka man iti silid ko, taday pakita. Darasan. Di, anya ka di day ta, iho? Umay ka kit din, Mama. At dadamdamagad ka di, Giselle, ikaw man nagluto iti pancake. Darasan, makapangpanganak ngamin iti pancake. Wan, senyorito, mapanakuhan. Anya ka di ti pakitam, dito'y silid mo, iho? Apay nga inayaban nak dito'y. Kayat ko adwata mang kita iti daan nga album, Mama. Ibagam no asino dagiti kadwata iti ladawan. Ayan ka di ti daan nga album ako nam. Nabayag nga agpaiso ajak nakit-kita ti daan nga album. Ura siya nga rod, Mama. Ubingak pwede. Iso ajak matandaan ang dagiti daduma kadwata. Di mo ko na nakapkapoy ti lagip mo ngam siya, iho? Ubingak pa'y unay, idi, Mama. Manulat tawon ko. Sige man nga rod. Ayan ti album. Mabit lang. Biro kak, Mama. Kunak man no nakita mo na, iso nga inayaban na kay may dito'y silid mo. Kalaglagip ko nga rod. Ayawan mo, iho. Mbala, sa pulom nga rod ti album, takayat ko abuyaan. Sika ka di tinang sikog ka ni Giselle, Kiko? Anya? Masikog, madam? Imbaga na kadikada kayo, masikog? Oo, imposible. Di ko nakat limok maglaang. Anya nga imposible. Kurang kan sa iti obserbasyon, Kiko. Ay, mas daawak iti imbaga, madam. Masikog ni something? Anya mananday ta something? Kwa, madam. Idi nga minawan kayo, sangit ni Giselle. Saan ka di nga da something na? Ti sangit nga awan mo't gapgapo na? Aguray ka man. Kaya't mo asawan.
Idi pa'y napanak iji balay ti amiga ka napasamak day ta panagsangsangit na. Uwan, madam. Iso nga imbaga nga da something na. Awan ka di tim may alalaki iti day Japan awan. Awan mo't, madam. Sakla ang ken ni sir ti lalaki dito. Sonya, naska nasong batam amin adamagakan ka, no di mo kayat apagawidan ka. Ay, apay ka di, madam. Ay, adda ka di basol ko. Agbasol ka, no di mo ibaga kanyak ti pudno. Masikog ni Giselle saan ka di? Ay, Jack amo madam. Damagan niyo ako ni Giselle. Kayat mo ka di timawan na ni ti trabaho. Ay, saan madam? Jack amo numasikog. Tadi namot imbaga kanyak numasikog wano saan? Da kayo laang kaniki ko ti kadwa da Giselle kan Schubert di ti mansyon. Idi awanak. Ita, saan yung amo masikog ni Giselle? Ay, ti amok akot limok maglaang, madam. Imbag ta nakita ka ngagsagsagad dito yung garahe. Something. Anya, something, manong. Saan mo na damagin? Pudno ka di amasikog ka? Kuna ni madam, asyak ka no ti amaday ta. Adan samat kurkurang mo, manong. Ha? Kasano ko mga agbalin ka nga ama ti sikog ko? No kasta, pudno amasikog ka. Pudno ti atap ni madam. Sino nga itinangsikog kang ka? Ada ka di imbaga kakasta? Payakayat mo amamuan. Ay, sana ka interesado. Ni madam timang damdamag. Sige, bitakan. Sa dino ti papanamon? Apay ngagdardaras ka? Inakag-broadcast. Anya? Pudno, madam. Pudno amasikog ni Giselle. Imbaga na kanyak. Asino ka no tinang sikog? Ay? Day tati di na imbaga, madam. Ang promise, sana siya. Jakmat patyan asika. Imposible akayat na ka ni Giselle. Ni madam mat. Sanak mat unay analaan. Pamatim laang dayta. Tilaang bulsak ti mabatikan ka. Anya ka din, ti aramidin nyo kini Giselle, madam. Apay adamagam ti aramidak. Siyak laang ti makam mo. Bakit? Anya ti kuna ti doktor? Kurang kanulaang iti bitamina lakay. Gagangay kano tinalaka ang maktang iti kastoy nga edad. Ay, kunaklakit din no adda sakit mo. Iti ngamin kalabas, sa anak unay ang makaturturog. Ay, gapong ata da ito iti kasla pa nagdandanag ko. Apay ngamin nga agdandanag ka. Katawan matmadi ang mapaspasamak. Ambok pa yun, lakay. Mapukaw tumutla siguro da ito'y amarikriknak. Saan ngamin akom kumporme ti pagdandanagam? Tapno makaturog ka. Agsagana ka. Ay na, agdamdamagan ni madam no asino ti ama ti sikog mo. Anya ka ti aramidan. No maamuan na ati anak na tinang idadanas kanya. Masiguradok ati anak na ti ayunan na. Saan ko't asika? Kayat ko nga agawid. Nga masigurado kakapungtutnak ni tatang. Kat, anya ngay ita ti planom. Agan akakpay kumasakbay nga agawid hak. Kaduak ti anak ko nga agawid. Ay, masiguradok asaan akayat ni madam nga agyan kapayla dito yung mansyon. Papanakon no papanawan na hak. Ay, dayta ti saan ko nga ammo. Awan mo't nga rod amok dito yung Manila. Nagkas ang lakit din tinapagtang ko dito eh. Wanya, nakaluto kayo ka din. Aldawan. Na? Apay ko ma, no nakaluto kami. Naggao kayo na ta mga anakon. Mabisina kon. Mangan ka no ni feeling boss. No. Ay, apay kumangay nga igawanda ka. Saan mo't asika ni sir? Napanangan iti restaurant ti Bustayaw. Saan dan amangan ditoy?
Apay nga raw nga da ka ditoy. Asino nga itinang maneho itilugan da? Nagapo ako ni Jay restaurant. Alan, igawan da kaon. Mga anak kaon. Alag ijay silid ko ijay garahe ta ijay kamangan. Ay, agpaiso ka dito imbagam. Sige, igawan da ka. Kunak man no nakagao kayon. Pananganan ngam di kay pa'y nakagao. Kuna ni Kiko, anapan kayo nangan ije restaurant, madam. Patpat siyang matisasawan day tao. Ay, Imbagak namin nga agauta. Ngam didak matpatsan, madam. kaguram ka din ni sir? Saan manang? Ay ayatag. Nga maawatak ti sasaadan na iti inana. Naturay unay ti inana. Ang indadanas na ka. Nabartag iti manang. Sa maysa, namin ado adimawat iti pamakawan. Anya nga rod itan ti sumarunong addang mo? Diyay ko na akon. Agyanak pa'y dito'y. Aginggang aganakak. Anya nga iti bagam ija balayaw. Agmay-may sa kaapimanaw. Angam, dua kayo matan nga agsublay. Ibagak tipod no amay sa akadisgrasyada. Jobert, mapan ka ija Visayas, taitid mo dagiti papeles, iti kabagyak. Anya ka din na ita papeles, mama? May papan iti negosyo da ito'y. Mabalin mo matlang ti agawid at agos, taglogan ka mat iti aeroplano. Nabayag nga pa isojak napnapan ijay, Isama pan ka ita. Importante nga min da iti papeles nga ipan mo. Ibagak ka ni Kiko nga itulod na ka iti airport. Kinilat dak, mama. Apay adiyo imbagbaga, ti may papan iti daytoy. Agsagana kakit di, tagbiyahe kan. Sonia, awan ka di ti imbagbaga ni Giselle kan no asino ti ama ti sikog na? Madam, apay adiyo damagan ni Giselle. Ay, saan kong amo? Amok nga agliplibak ka. Ha? Ayan ni Giselle. Paumayom dito'y. Ay, adalang ditang agdaldalaws, madam. Aguray atay nakayaban. Giselle! Umay ka kano ditoy! Madam, apay pinayabandak. Ada ka di ibagayo? Ibatam day tasagad nga igkambo. Tagrubwat ka itamot lang kat agawid kan. Madam, ada ka di basol ko? Apay pagawidan dak. Dakkel ti basol mo. Ha! Garangganjang kan tomot ngamin. Apay abinay am anak sikog ka? Ha! Ginargarim siguro tinang sikog kan kanya. Saan, madam? Nadalos ti konsensyak. Ginundawayan dak. Awanan ti adu arason. Basta pumanaw kan diti mansyon ko. Mabit lang. Ikan ka iti pagpletem. Ha? Aday ka. Pidotam da kita kwarta. Sobra-sobra mo't siguro na itan na pagpletem. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan denggen, tituloy te seryetay ita alawas anapauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panaglabas ti bulan. Nadlaw ni Doña Olga, ti panagdakkal ti tiyan ni Giselle. Nagdamdamag nga roda ito'y. No asino ti ama, ti sikog ni Giselle. Ngamawan, ti nakaibaga kan kuana. Nagatak nga rod ti Doña.
Katimbaon na ni Jordan ijay Visayas, tapno laang maipatungpal na ti plano na, amang papanaw ken ni Giselle. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sana po doon ay tamanam. Nadalos ti konsensya. Ginundawayan dak. Awan ti ado arason. Basta pumanaw ka dito mansyon ko. Mabitlang talag ti pagpletem. Antay ta. Pidutom day ta impurwak ko. Sobra-sobramat nga taday ta na pagpletem. Pangasim ko, madam. Agyanak pa dito'y. Aging ganjak makaanak. Tapno tila maitudtudom nga ama ti anak mo? Agawid akto. Amaman ama kapagpas ngayak, madam. Saan ama balin? Agawid kan? Amangan no may ramraman akno anya ti mapasamakan ka. Day takat ngamin tagaranggan dyan ka. Hala, pumanaw kan! Agawid ka ka din, ading ko. Diyak kumapay kaya ti agawid. Ta sigurado akabilindak iti kastoya kasasaan ko, manang. Ay, una yan. Sapay awan mat nga rod ni sir. Di na mo da ito, nga inaramid ti inana. Iso nga imbaon ni madam ti anak na. Tapno di na makita ti ipapanaw ko. Saan anasaya at ti kababalin ti amo tayo a babae? Alaa, agan-anad ka, ading ko. Ingkay tulod ti karanggan dyang a babae, ije terminal ti bus. Ha? Papanan na ka di madam, tamapan ko pa'y itulod. Saan mo nadamagan kanyak no papanan na? Basta itulod mo ije terminal ti bus. Kat makamunton no sa dino ti pagturungan na. Matungpal, madam. Ayan na nga ruden nga ni samsamteng. Urayim latan dito yung garahe. Ha, awan bibiyang kon iti da ijay a babae. Sige, madam. Agurayak lat na nga ruden dito yung garahe. Apa man na maitulod mo, agsubli ka na dagos. Saan at timan lapapapanam, sayang ti gasolina. Matungpal, madam. Ikaw, amangan no sa bali mat ti pangipanam ka ni Giselle. Amangan no saan nga ijay terminal. Ay, no kayat nalakit di amapan kami agpasyar. Awan dakes na. Amangan no sa bali ti pangiturungan na itilugan, manang. Ay, aguray taagpakadaken ni madam, ta itulod ka. Ay, saan ko ang maipyar ni Giselle kan ka, Kiko? Naa, pagkunamat asa anak amapyar. Ay, amaw, ti kababalin mo. Alaman nga rod, manang. Mapankagpakada, tapno da kadwami. Ay, mabit lang Ipambar ko kan ni madam, nga damapan ko gatangan, tapno palubusan nak. Sapay la kumata palubusan na ka, manang. Apay nga apotam day tatyan mo. Anya ti mapaspasama kan kasonya. Ay, nagsakit launay ti tiyan ko, madam. Ay, makilugan ako makadaki ko. Tama pa na gumatang iti agas ko. Ay, salbag day ta sakit ityan mo. O sige, nga mabiit kayo lang Saan yung aramatan tilugan gagpasyar? Ay, wan, madam. Itulod mi nga umuna ni Giselle. Kalpasan na, inak gumatang iti agas ko. Darasan nyo. Diyak kaya't mabaybayag kayo iti papanan nyo. Dagdagam ni Kiko, tapno saan na mabaybayag? Ay, matungpal, madam. Sige, ingkamin! Makiawid ka kadiki ni samsamteng? Taapay amakilugan ka? Ay, imbaunak ni madam amang bantay kan ka. Amangan no sa bali ti pangipanam kan ni Giselle. Sapay awisak kumangayin kami agpasyar. Apay nga umay ka? Makadadahal kayo ti diskarte? Ay, agpay sulaunay tay kunak, ama pagduwa-duaan ka ataaw. Ay, imbaglagit din, tapi nalubusan nak ni madam. Apay, imbagam apagduado anak? Oh, rupam langan.
patitigtignay mo, alanganan. Sige, intayo kitin. Ang mga nuumay ni Madam Ditoy. Hintay nga ruden. Sayang ti diskarte ko man. Kat, kasanon nga'y adin ko. Ay, agsisihin na tayon Agyaman iti kinasingpat mo kanyak, manang. Ay, sapay ko taag kita tamanan. Sapay ko manang. Jak malipatan ti kinasingpat mo. Mabalin mo mat siguro ti mapanmanan ije mansyon no makaanak kan. Nadan to mga wer iti anak ko. Agadalak tumatlaang manang. Saan ka de nga inurnong mo amin ti sweldom? Wen manang. Dayjay ti aramatek nga agtuloy nga agadal. Kaano nga taas sumangpet jay garangganjang? Apay ay ang awagam iti garangganjang jay adem. Saan kit din agarangganjang tikas jay? Hay, makapasuron. Ingkay kitaan no asino dayta. Tama pa ije kusina, nanang. Alatay nakitaan. Asin, ha? Sika, anak ko? Agmano ak, nanang. Ay, kasya na ka ti Diyos, anak. Masikog ka? Pagkawanandak, nanang. Saan ko nagayatan? Anda nang idadanas kanya. Diyos ko, indadanas na ka. Ay na, may sakan, disgrasyada. At takan? Nga masikog ka? Ha? Awanan kay tibaen! Anay ko, manang. Saan ko nagayatan tinapasamag? Indadalasdag. Ha? Agpay supay latay kunak agarang ganjang ka! Mangibabain ka kapsat! Nagaw-awid ka pa'y malangarod! No pa ka ibabainan matinyag mo! Ipungot ka manlangan! Anay ko, manang. Pasi ka kunkwana. Inak ibagakin ni tatang ijay taltalon! Ay, saan anak? Nabambanog ni tatang mo! Masapula maamon na amasikog di karang ganjang! Anya? Tatang, at ni Giselle nga masikog! Anya, masikog. Ay, paimanta para manak. Ay, Intayon tatang, sinipat kang impungot ko itayan tamasurunak! no saan ko maasukir? Saan ang napasamakan ko na tikas jay? Imbagayo lang rod itin nga awan ti mapanidya Manila, ngam nagpilit ti danga. Ay, dayjay tinaganap na. Ay, aguray man. Ay, para manak at alaga. Wan tatang, bareng agnakam kat dinan ulitin ti pumanaw. Rumbang nga agtagibalay langan. Talagang agtagibalay langan. Ayan tidang, ha? Agmano ak, tatang. Ay, simbang sangpet kapay mat nga rodo kas tati churam. Anay ko, tatang. Saan ko man nagayatan tinapasamag? Pagkawanandak ko, ma. Ay, isuan na pasamak kan katikasta. Gaputa sukir ka. Hospitan, mga noan niya ti mapasamak iti anak ta. Ganun ti agbalin nga apo ko ta. Ay, wisit kid day. Ay, pumanawak man langan. Ay, ang mga numailaw anak pa. Ay. Apay Jack makita ni Giselle, manang. Ay, pinapanawon ni Madam, sir. Anya, kahit mo asaman, awanan dito'y balay. Dayta ti pudno, sir. Ay, ang mga nukabkabilan daitan, tadayta timbagana. Sino ti mangkabil? Naungat kano ti amana, sir. Di da kano kayat apalubusan nga umay dito Manila. Ngam nagpilit laang ni Giselle. Apay adi na kayat nga umay ni Giselle dito Manila. Ado kano ti managdakdakas dito, sir. Irurumanda kano ti padada a tao. Kaasimot ni Giselle. Sa dino ka diti probinsya ang nagawitan na. Jakmut ammo, sir. Awan ka diti address na kan ka, manang. Jakmut ti nagdamdamag. Kasano ito na matuntun ko ti address na.
idulin mo pa'y man to'y kwarta pagadal ko, nanang. Ha? Nay, nagadumot daytan anak. Nangalaam. Day tati sweldok iti panagyan ko ijay Manila, nanang. Saan ko Apolos sa kinasayan? Pagadal ko. Saan ka naggasgastos, Apolos? Nagdakkel dayto a kantidad, anak ko. Adamat amin ang masapsapol medya mansion, nanang. Iso nga inurnong ko amin na sweldok. Intalaangan i-deposito iti bangko. May mayat. Mapantangarudan, nanang. Agkuyog tanga agudong. Mangibati ka iti gatang tayo iti dakkel at TV. Ha? Adamot TV tayo, anak ko. Apay gumatang ka pa ilaang iti dakkel. Pagadal na nga ro, daytoy akwarta. Pagadal na laaminan. Nagaduk nga muyong. Sino ti nakasari tayo iti telepono, mama? Tikabsat ko iti Amerika. Masapol ang mapanak kanu ijay, taadda parikot ti kumpanya. Anya ka di ti parikot, mama? Kaya't nga i-pull out ti amigak ti Sherda iti kumpanya. Apay ka nung i-pull out na, mama? Mabain da siguro Tasimur iti sabali a lalaki. Yasawaam ko ma. Kung kunak tumet asaan amatino day di babae. Ita, mamati kayon iti imbaga. Tidang nga babae. Ha, ita, awan ti kasugpon tayo iti negosyo.